Pozdrav, danas ću imati Minecraft, sam Tronix. Kada krenem, napravim svijet. Ostavit ćemo opstanak. Dobro. Napravim svijet, se sačekajte malo, se kreira. Sačekajte malo. Duže mi treba, zato što snimam, evo. Ovo sam malo ovako. Sačekaj. Ovako. A ovo što mi je ovako, šta je? Skupimo drva je najbitnije, prvo da skupimo. Izvinite, nešto mi ovaj program laga, za snimanje videa, ovo je snimanje igrica, podnika mi nešto malo laga, a sve je bolje. Prvo epizode nećemo ništa, samo ćemo proći po epizodi, napraviti kuću i sve biti što nam treba. 28 bit će malo, treba još. Napravit ćemo neku malu kućicu, tek za prvu noć, ne treba nam ništa puno, evo tamo tu i hrana, ali najbitnije. U prvoj epizodi je najbitnije drvo, hrana i da se krevet napravim, da mogu prespavati. Odmah da mogu. To mi je sad najpotrebnije. Ovo poslije sve. Idemo ubiti svinje za hranu. Treba će mi baklji. Tu odmah još pilja ima. I to ovdje treba. Da se ovo napravimo baklje da imamo. Treba sad sve naveze. Treba naći mjesto gdje ću živjeti. Stvara mi ovo je laga nešto. Znači, ovce, da, ovce. I da, evo prva ovca. Jupi. I jedna druga. Dobro, treba mi samo još jedna ovca, ajde. Još jedna. Još jedna. Daj, još jedna. Samo još jedna. Šta, kako jedna vojna? Gdje sam? Aha. Daj mi više ovci. Ovca mi sad sve
nastaviti, neće baš biti duge. Pošto sam malo registrat na ovaj program, a ne da mi se sad to pa toču. A daj, ovca je sve što mi treba i sada je nema, samo jedna ovca. Jo, bunter. Zašto je kada mi je... Kako me laga ovaj program, sam ne povjerovati. Vidite kako mi, izvinite. Aha, da. Bundeve. Puno svinja, a nigdje ovca. Kako me lagao, ne znam zašto. Daj ovcu. Samo jedna ovca mi potrebna. Só vou na tiote, evo, ajde, ovdje ću stati, možda nađem ovcu, pa opet budem snimao, možda napravim kuću, eto, to je bilo to za ovu epizodu, kao što ste gledali, bit će još epizoda naravno.